Sunan. Lian Pang. Beda apa Lian Pang? Ati tilem beda kadima epon Kanjeng Sunan. Estona pernah pacet ikiba kelabang sengkok. Ada tengah alas Lian Pang. Kadinto tengah alas seraja Kanjeng Sunan. Tengah alas. Engkau buru benih paling ngatakok dek kaisar. Kekerasan bukan jalan yang utama Kang Kuip. Mata ada masalah Lian Pang. Motor sakalangkong ati telem Kanjeng Sunan Gunung Jati. Nyon sapora ati telem. Nora ongkongku ati telem mungku dak panjenengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Melana dari jeria ya nak Lian Pang. Telem. Benar saya nggak sedua jeracak sampai lepai Lian Pang. Sabar kelaban cucur Lian Pang. Rekare ati telem ampun tacapur dari agama Islam. Dari agama Islam Kanjeng Sunan. Lian Pang, ada siapa nabang Lian Pang? Ambulu, kasongko, dema boleh. Ambulu, bodoh sama guru. Jadi ya. Sapora, 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 sapora. Cabis mator abdina guru, cabis mator abdina guru. Estona kadinto abdina. Iojek sarang rikyan mantri. Leres ratin. Leres din. Abdina situ nana kadinto. Pasti ojek. Estona nabong kadisa. Bagian rikyan mantri kadisa. Leres kadinto sama kawan. Sunan Gunung Jati. Nyatanya buatnya sekali kakak tuan dengan keraton Blinwet Ceda. Saat setia Sunan Gunung Jati. Buatnya kau tu bertanggung jawab atas satunya ketepian silam menimpa dari Ceda. Menabi nggak jeria. Kesukaan pun penjenengan. Sunan Gunung Jati. Untuk saking ilmu seher segunagi kalau benar. Tak mungkin diri mungkin alias setipu bro. Untuk akan duk pembaji naikkan dua. Paman Pati. Maksud keraban pecina bakna sampai nabang sengkok arah apa paman? Kami siapa cengkok? Ada lain. Medok tidak tuh. Sekaping dua. Doble ajaran itu Islam. Tak pernah jalan. Ini tidak. Lala, ya tore. Lian Pang.
Buai.
Cunan dalam pa. Cunan dalam mak ki belum datang napa di dalam kerong dak cunan dalam pa. Pa. Haiya, benda apa ya? Saya stona di dalam pada saya kaca tada cunan dalam pa. Laisun penting ke bapak. Alah depan cunan dalam pa. Oh ya. Tuju dulu nak, tuju. Penting apa Laisun? Saya stona pa. Di dalam kan ampun tiba apa? Iya. Masa aduna Laisun pas tak alake pa. Pon tetangga alake kakak perak di dalam saya tak alake di dalam todus ka orang pa. Ayo minta tolong kok lamar le. Minta tolong ke Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah hamba Tuhan. Anakku carikan jodoh Tuhan. Mari kita dopak kion. Bila di dalam saya alake ya pa. Mun alake, mun tro kancang, nyari tibi lasun. Siang gua na papa. Pokok model lalake orang Cina, pada Cina na tarap aja. Mun pada Cina na oleh pa. Oleh, engkau tak seneng mun tanpa mun orang-orang coba cok. Leres pa. Ay, ati sial boy. Leres di dalam siang Sial, juga boy. pa. Astaga, astagfirullahaladzim. Astaga, astagfirullahaladzim. Apa Adim Adim? Oh Adim dia. Ya Adim. Kanjeng Sunan Gunung Jati, berdeka pon panjenengan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Hayya. Hayya, benda apa? Pasirapon panjenengan kisana. Singko papana Laisun. Papa Laisun. Papa Laisun, anak Laisun. Potrepon panjenengan Kak Dinto Laisun. Hayya. Sebelumipun ati telum tak langkong nyon sapora, ati telum kasasar kantos tantuk dapat isanipun panjenengan papa. Apa benar ini? Lantaran ati telum kasoran perang papa. Kasoran perang. Leres papa. Astaga. Halo. Paman. Tolong Pak. Tolong Pak. Udah demam koyo. Apa? Mana buruk ya kak? Ayo. Parah apa bu? Apa nak apa? Mak, cerita nara. Sila orang yang komak mulai gelak. Ya lecak sih nama orang lain komak. Hayya. Hai. Hayya cilok-cilok cuca. Apa dan? Hayya dah kalimu. Cilu-cilu juga apa? Kali mau nggak celok. Cilu juga apa? Paman canteng kalaban centong. Sunan celem apa dia kat ni? Tak tahu kia paman sengkok mau badaning ibeng ko dia paman. Sunan kat mak. Mencar kalaban sengkok paman. Bolong mak. Wah, ni kan doktor nampun malam rajin. Loh, kita tepak buruan biar. Hei. Hah? Sekenger nak. Pak. Tuhan kok tanda kenger. Ya Tuhan, ampun. Hamba. Kau udah ngaku ngakan nengi kain Tuhan. Hah? Daerah Lohan. Tuhan. Hah? Tuhanku. Iyang. Biar jangan main. Megi kiri di Tuhan. Neka Tuhan nak mau kikir.
Jono boh. Orang non Dong, entok. bak na oleh tedung dina. Soalnya mungkin kau sanang kok tak bisa masukkan kok. Tedung, waktu malam tak boleh keluaran. Engki ngapa ngasarin kau? Montaan di penduduk tak boleh keluar. Bodoh KTP kau lo keng carpet ampun. Tinggal bon. Ini apa yang kata Aduh dia? datang di mana? Ntar kemudian ngalah apa kau? Oh, Iya mata kerader. apa yang kakan kau? Cengina telur, Pak. Oh, itu demi kakan. Dalam. Iya dalam. Aduh tak nemu saya dah ada kini Pak. Udah malam lagi di rumah. Tedung dina ya, saya jalanan. Ini keluar dari makanan dia. Engki. Iya, tedung. Maya. Terus, Papa? Engki. Kau ngelakopi dalam keluarga Pak. Di kan tahu sa kopi bon. Tahu sa- tahu sa kopi. Cocok tedung nanti kan. Susu. Kalau susu lu Pak. Sumelak. Mau ngakan nasi apa nih? Lalapan goreng. Padang Paman. Padang. Mau dina makan agak gem nasi goreng. Engki. Cukok landu. Gelem nak ya? Lando menilandu. Oh, lande. Omba ada dengan pacon. Iya, tedung lana ya. Bapak tuan mesan terus. Oh, ontong raden tempat buruna. Iya. Paman centeng kalaban centong. Dalam Raden. Mun tak kalero area bekto nala pukul 2 malam tak iya Paman. Leres Raden. Mayuk beuna tedung kalaban sengkok laku kangkui asare Kanjeng Sunan Gunung Jati Paman. Ngereng kesukanipun ngereng latina sarenan iki bobo saos. Lebih bagus sengkok tembengi oleh sampurna tedunga sengkok Paman. Ngereng kesukanipun Raden. Beso ngaswon. Iya. Pacet nyari audion di Rajono kayo ya. Mana pahlawan? Pikir seneng lek sengkok bila apolong. Bila apolong mata ganda. Ngereng
Ya ampun lu guru. Ya ampun. Dari pojok ke bak na paman. Paman! Berat! Paman! Paman! Tolong paksa berat, paman! Paman! Tolong paksa apa kok berat, paman! Berat, man! Paman! Berat tolong paksa apa, man! Beniap saap. Apa paman? Beniap saap. Rumah Arya. Apa rabana paman? Dan lemah-lemah dan jo. Siapa kau nyabawa kopi pangarang kemarin naik teret pira tinabak nang kau geluk paman? Napa? Apa orang? Hah? Apa? Apa? Ya alasan. Katanya aki karatina engkau buru karena geluk. Siapa geluk buru? Biar nang atas. Iya engkau nang atas siapa saya geluk baba? Bos apa saya gelu? Saya gelu saya atas kau ni dewa. Bos saya baba gelak karena geluk kada paman ya saya atas ya norok kia paman. Iya. Hah? Biar ni cece emang gelu. Apa siapa tak kau buru? Di mana bodoh apa teguh? Maksudnya arama aja na paman, main terkasih kok setedung ria paman. Napa kopi na? Kopi? Kopi emai ada kopi. Boleh dol. Tin, kau besai gelu apsaap. Hah? Mungkiraan, kau lo terus gelu apsaap kia. Paman istighfar paman, istighfar. Iya, bila itu apsaap tayo istighfar don. Aman bodoh. Laisin, Laisin. Hah? laisun kau lah kak mas. Laisun. Nama orang jawab bobo nak kak mas. Tika laisun, laisun ya mas. Laisun. Dia paman. Laisun apa nama Cin? Wah, boleh. Pak Boleh nama kak bodoh saku. kak apa yang kau paman? Kim mas laisun. Tarang rabuna kak mas. Maksud ketika anapia main terdek kabula saya tedung neng edin to bule rasana pojok ji mas. Masa junan dalam tak ngerti ya kak mas. Bila pun babi ini alerek masa tak ngerti ya nah kak mas. Apa dong ngerti na wasa kone kak mas. Lamun efek ker kene bule pun ngerti pendapat ketika kini koreng ratim.
Pun pada ngerti pun baberem macak nempian pun gak emas. Keng tak langkong bula nyon sapora dek katika. Cukup bula orang Cina ji mas, ananging bula kalabentika pun lain agama seratin. Si maksudnya pun junan dalam gak emas. Bula pun nur agama Islam ji mas. Arah benih serap. Ini aja kodok. Mpian narayu babi nih, Pak. Panu nih, nah. Ini ngobrol marah. Ini kayak benseranya mana? Enggak mau tanda apa nih ya pamer. Enggak. Aneh kapan ni wong kuang. Sompama, wah, sompama. Sompama. Enggak ada coba mas. Biar. Aneh kayak tin. Jangan lu. Maaf jangan aku pamer. Siapa nih? Laisun. Laisun. Demas Laisun. Siang kau ucap apa sama pamer? Kamas. Siapa tak kira ra ucap kamas ra kok. Demas Laisun. Engki mas. Memangki mas. Sekarang ucap. Engki kamas. Ucap kamas ya bang. Sompama kan. Leres kamas. Bula bentika Demas. Pada nabula aku dan kau. Suka dan kau. Ya merasa nih paman. Dalam Raden. Cimas Laisun. Terang kabuna kamas. Tika niser dek kabule. Menjunan dalam nisur di dalam nisur juga enggak emas. Engkisat sanonto bula pon eker peker niser dek katika ji emas. Siangguan enggak emas. Engkireng ratin. Tapi ngarya pole paman. Nanti pun apa epon Raden? Tapi ria mayu boleh sahadat kelu tak iya paman. Oh, engki saya. Ya sabab sengkok neku area sagu-sagu paman. Leres Raden, ampun ngiring kasukan epon Raden. Mara bener si anui paman, si malai paman. Estona junan dalem alaisun. Iya paman. Saya pun Raden gak dipun apa? Junan dalem parlonor agama Islam Raden poron. Iya paman. Saat mangken ngiring junan dalem noro abdina maca syahadat timin. Sahadat apa roti ya paman. Wah, roti ana. Syahadat bener roti. Aing kok mun ka roti. Ampo paman. Wah, Apa paman? caucaan. Syahadat. Iya marah-marah kono ora paman. Nek kapan dumana orang Islam. Kare norok bismillahirrahmanirrahim. Ora paman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Rahim lima. Ora mah paman. Nirrohim. Nirrahim. Ashhadu alla Ashhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu anna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Mana bos sial lah kerbaman? Engak egonega. Iya paman. Menika berarti pian pun Islam. Bila ngajar ya oleh lu kelu ya paman. Koncin agama Islam ji mas kini koreng ratin. Oleh mas kaman. Tika niser dek kabula. Buan nih Cukan sergam. bula sayang dek katika. Reng ratin Laisun. Serang dabuna kaman. Sengak tika noro agama Islam. Jujur kalaban sabar nang kema tangki sirati. Laras kaman. Asabab manusia odik ni koji emas tak sifat kalero reng ratin. Laras dewe penjunan dalem. Dewe penjunan dalem. Etoroa serang raja penjunan dalem kaman. Pola bule kalaban ti kami tetila ke bini naji emas. Laras. Pas umpamana bule apa caran karban orang lain ji mas tika kau tu sabar nang kema. Kenapa kaman? Saumpamana bule ji emas. Entan. Biar mau pacaran boleh kau ulah suruh sabar kamas. Engki sabar nang kema. Sing mun tak yo batman bensogi kamas. Enten bule akan gede katika tangki sayang akan ke cuma ji emas.
Benih kan coba matang kok masih pada TV ini sama cara yang lain. Tak punggung terkema corok dan minggu paman. Ada sawam paman. Takkan tawa. Seneng tak iya paman? Tapi yang senang kau udah senang. Apa wana? Tak mau laju. Tidak nyari itu dia. Ji Mas Laisun, manis-manis bibir atante, alos-alos tika kolek na sayang. Nangis-nangis pula dalam dada Ji Mas, patolosti ka ocak na sayang. Seperti kadek kabula Laras di dalam eman ni serdak jalan dalam ke amas. saumur rabula tak kira ati-nati karing ratin laisun. Ongkuan acan cipat pak karing bini aja panopa ke amas. Cuma orang bini setong tika sebodani dalam ate bula ring ratin laisun. Judan di dalam ke amas. Cuma ring laki setong junan dalam sebodani ate di dalam ke amas. Sengak tika mon lake bini Ji Mas, sak ngaleleng takok coba rasana orang sayang. Di dalam acan cia ke amas tak kira ngaleleng ke amas. Tertetia tika orang setebel iman, odikna male sampor namani. Pereng ratin Kau lepas bunga bila polong sarang junan dalam ke amas jangan jotina di dalam ke amas. ongkun tika tak perak bibir Ji Mas Mas. ke amas di dalam bunga nasi sumbat ampuran lupa man.
Paula nih sedak junan dalam gak amas. Iki bula tak kira tika sayang. Ongkuan gak amas. Ambuan lo paman. Gak amas. Ratin Ji Emas. Sayang wadia boleh gak amas. Sayang apa pena si Ratin. Dulu. Amburan. Talang kong jan sapora. Estona laisun ia cari ilmu sarang ati telem Ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa paman? Islam, agama Islam. Iya cet paman. Laisun nuro Islam. Mak Arya ben. Adik keren toh. Jadi dikira orang Dursilam. Islam bo Islam. Tak langkong nyon sapora ati telem papa. Iya papa bagus. Ya kana. Buat nama pas dengkanting benruana. Masa anak junan dalam tak ngerti ya pak. Di dalam kan ampun tiba kan patut di dalam alake pak. Oh, sedengan naik balaki ini kamu. Iya paman. Engkau mulai sapuan lanjut laki lebih seminggu kok paman. Iya pak. Masih balaki. Suntik. Apa nih balaki anak? Engkau maskon orang Cina nak tak berhak masalah ben. Setiang kok noroti anak sebab sengkok lah tua, matenan kok robul ke anak. Ngerti? Paman canteng kalaban centong. Ceke paman. Ananging sat samangken ten kula matora dak pancinengan papa. Ayo. Masalah perkawinan ati telem serangan laisun mangken dimin. Asabab ati telem kangkuy asare guru ati telem Kanjeng Sunan Gunung Jati. Asabab tak ngauningi esena negara Cina kak dinto. Papa, Lakar sengkok nak satahun abitu lak ngiding kabel seorang tanah Jawa torong lebih sakti kudu nang negara Cina kirim Arya. kak dinto Kanjeng Sunan Gunung Jati papa. Makanya sengkok anak atau pernisir dek kabeen sengkok neroti anak ben sengkok setia krono agaman bean. Alhamdulillah Ratin. Bodol oleh najunan telem saya buru kak dinto oleh kadu. Oleh dua. Di makuruna benak. Ati telem belum ngauningi salaki esaria. Sampai mana ati telem tapangki serangan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Ati telem akabina serangan di emas laisun kak dinto. Oh iya. Iya nak. Reng ratin laisun. Siapa lapa janjinan junan dalam dak di dalam gamas. Di dalam tak oning pusang koreng lake purusa mangken pusang dak junan dalam gamas. Cukan bula rasana tak mangke si atina tika jimas. Purusan onto bula tapangki kalaban orang bini macam tika. Sepon abaten naki dalam atena tika dek kabula reng ratin. Di dalam asomba ada junan dalam gamas. Di dalam apa tak teka ada junan dalam di dalam bunga arat gamas. Tak burung tika campur tresna kalaban bula ji emas. Ananging bula salaki nyari akuru bula Kanjeng Sunan Gunung Jati seratin. Pocia junan dalam muka-muka pas tak temu gamas. Rasana singkok tak mangke nyap-nyap aing mata tak kuat singkok dalam ate paman. Sana sajunan telem tak mangke. Tapi kak dinto kan ampo beda peraturan dari agama Islam. Junan telem mungkin belum epaneka. Tak kenging apolong ngasaren Ratin. Nyering langkong saya Kanjeng Sunan sare saos Ratin. Iya paman. Nyering Ratin. Bulan nyon pamit dek katika. Saya nggak tika pocina dek kabula. Melarbu lebu tapangki ya ji emas. Terus gamas pocia selamat junan dalam gamas. Ngareng ati telem kangkui mangkat papa. Iya nak. Amit kau lagi asyik. Iya paman. Amit pak. Kau lagi Ratin. Kakancaan mengulung salam. Assalamualaikum junan telem nyangkut.
sabar. Iya. Siap. Ajari Ratu. Gratin. Dina labo di pole naman kibo ban kuruna den nak ye. Ngereng kasih pakapin ban Kanjeng Sunan. Mayuk mital salam tak ya paman. Ngereng. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak kan? Yuk paman. Laisun. Anda buna apa? Setiang kau ngobo adat kalau ben enak ye. Lepas coba pengiran tel. Mara masuk telung dek ke kamar. Kayaknya saya boleh calon laki na beun. Lepas coba pengiran tel mengiring Ayo. Kamas Sunan Gunung Jati. Ngereng pasaper panjenengan ti Ajeng. Kama panjenengan Esaria Kamas. Ngerengken kula minta tanggung jawab panjenengan Kamas Sunan Gunung Jati. Kamas Sunan Gunung Jati. Kamas. Meremas kok mentak ketemu ada Sunan Gunung Jati ling-ling. Esaria Kadimah. Aduh. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi Ongtin. Ngaturana saporana Dewi Ongtin Kamas. Dewi Ongtin. Ampun salah dek panjenengan. Sangkunatan kula kelak nang bekto nang kraton Primplek Kamas. Dalam tabuk na Dewi Ongtin. Cuma ya see. Ponapa? Pencung-pencung gak dento Kamas. Sunan Gunung Jati. Tahun abad na tak salah Dewi Ungtin. Saya salah Kanjeng Ramana. Saya singa Kanjeng Ramana banyak apanya ada kasingkok. Saya jawab kalau benyapa kalau bang singkok Dewi Ungtin. Banyak anak cuma termak anaknya sesuai karing tua Dewi Ungtin. Maturang kibacet Kamas. Tapeton kula minta tanggung jawaban panjenengan Kamas Sunan Gunung Jati. Banyak tahu satu sama masalah Arya. Singkok sebagai tanggung jawab apa kandungan abad Najeria Dewi Ungtin. Masa panjenengan tak nisera ka Dewi Ongtin Kamas. Singkok ngarte Dewi Ungtin. Allah jaga. Ongkon panjenengan tanggung jawab Kamas Sunan Gunung Jati. Singkok tanggung jawab apa sih rasa kibak nas. Islam. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi Ungtin. Tapetan kula tak bedi norok ka. Kenapa? Bedi norok agama Islam Kamas Sunan Gunung Jati. Ongkon. Cek teronan norok agama Islam. Pokok pula bisa tanggung jawab jika masuk Islam deh mas. Leres dan kula masuk Islam Kamas Sunan Gunung Jati. Islam. Wah, Kanjeng Sunan. Wah. Yang itu, kok nabeng-bek nah. Tale.
Sunan Bongkang. Paman. Boh, nikah sing ancam biyen no. Sing campur mana? Senenge keraton kang nikah sagang kumpian. Sing kok saporana dek bok na paman. Tadi cari tanah putri asapora dek kabok na paman. Sapora. Oh, kasihan Delo. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi yang tin. Pon dikata sasa deh mas. Sasengko regumbira nang seneng kelaban bulan nang edia Dewi yang tin. Sangku enten kole pas mengasarang panjenengan Kamas. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi yang tin. Apa paman? Paman. Paman. Arah apa paman? Merangsang. Ndak kalingling mana paman? Sera. Mbak na. Tak bisa. Apa na tak bisa paman? Bananda kaling Iyalah. Bananda kaling Ling sing mana? namun dek karya langkai dulu mayatku. Emang gua pikirin. Kamas Sunan Gunung Jati. Dewi yang tin. Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Dewi Ganteng ong kudu kakak salerana sapa orang du kakak seta terua. Mulana tak iya ya tung. Tung ala nyaman ton. Mun mulana tak iya tung. Cintung. Mun mulana tak iya cintung.
Engki Kaisar. Mun Pamulana malolo. iya di Lo kan mangkana sobung taretana apa kabuna betes bede yada mesti bede ari yang kok dong Engki. acara kasta sing kok dong mangkana dalam mukjizat dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Lo kan mangkana. Ala ternyata Kanjeng Sunan Jati umat pilihan na ongku di pangeran na tayo dong. Sampai aki dalam kata saya dong kepada Nan Gunung Jati dong. Situ gimana, Ra? Sebab setiap kaisar dua setong dari kaisar Bener. titipan dari kaisar dong. Ngeras. Mator aring orang Cina umpama beda-beda neng Indonesia umpama coba Engki. tak sampai usir ya dong. Cukan saben lika. Iya. Sampama beda orang coba masuk kajena, anyo aja usir cukan. Edem pangkelina ben sekaisar pak napada. Lo tangki. Manusia pada manusia taya dong. Manusia pada- Pada andi rasa sake. Pada andi rasa sakit. Kebon pada kebon. Ahu. Haya. Ahu. Haya. Ahu. Nan. Nak linting. Mula nyon sapora dak katika Kanjeng Sunan Gunung Jati. Cegem dan kulanun sapora depan dengan kita Kaisar. Idilem kamaluan na bula Sunan Gunung Jati. Acara kasta bula Sunan Gunung Jati. Ternyata Sunan Gunung Jati benih orang sebang sarumban. Ternyata pilihan dari Allah Sunan Gunung Jati. Mukjizat ongku dalam kata-kata natika Sunan Gunung Jati. Palsu kata bula kesekel sampai Sunan Gunung Jati. Tengkirakan pernah pada panjenengan Gusti Kaisar. Tengkirakan itu umat sebiasa tak mau ningit. Kenapa tak beruna Gusti Kaisar? Ada yang saya tahu dan kau enak sing hukum Gusti Kaisar. Nak liunting Tante Buna Kanjeng Rama. kaso rama bulan abang tika ring ratin. Edem pertanggung jawab bapa ngabesan bula dak katika nak. Sunan berti cinta ongku dak katika kinagi. Larat dari ang tincukan cinta dak kasunan Gunung Jati. Angke bagi anak bula ni ke Sunan. Ekiba ada mapai dong. Maskon ekiba ada kata na coba. Epa masa Islam. Iya tore kinaki. Ananging bula tetap agama bula. Tak bisa bula masuk agama Islam. Bula-bula lain jurusan lagi nak Sunan. Matur saklangkem kenapa atas kesadaran epon panjenengan Gusti Kaisar. Aho, hanya. Masalah lain agama kadinto tak masalah. Ananging perdamaian kadinto seperti tingkat hati Gusti Kaisar. Antara na coba bikena tayo dong. Arya damai tak ada apa-apa ya. Sebelum mata mulai tikadak keratong kaya dak kacena dak kaplimplek nyopre amit dak Kanjeng Epuna tayana norok dak na dekat tanah coba dak ka wilayah Cirebon tak apa ya na. Leres Kanjeng Rama. Mana bisa kadinto? Kadinto sekener. Mayu